Čekajte, to radi sa vlastitom djecom. Znate kaj se desi nakon nekog vremena? I doslovno, bilo dobro ideš na Havaj, ideš to sve prošlo. Havaj, Zumba, Njumba, Bali, i onda putuju, onda rade, kupuju, pomažu životinjama, šta ja znam. Ali još uvijek nekako potroše, ja sam još lov, ja sam da je lov za te tisuće. Imam 1083 atoma, pa je pretvoren naravno u dobar titune, ne lov, ne. I kaj sad ta djeca? Igraju se igre. I onda kaže, dobro, pa sad si sve kupili, sve imaš, kaj buš sad? Onda kaže moj sin, znaš kaj? U stvari bi napravio tvornicu elektronskih igara za računal. Kaže, onda to napravili. Dakle, stvar je jednostavna, vi meni dajte tu lovu, sinu, evo, poboljšaj bi vam svoju čast, čuli. Tu bi dao da imam tu sinu lovu, poboljšaj bi to. I napravili si takve laboratorije da imate za ove projekte koji bi se trebali 20 milijuna, ne? Naravno bi to napravili. Dakle, vi mislite da ne mogu napraviti? I to vam je taj. Ja i onako napravim ono što stvarno hoću i srca hoću. Ja hoću, ko dođe večeras, ja hoću bolje u Hrvatskoj znam napraviti. I mi je dovoljno 3% znalaca. Od toga 1,5 piše od 1,5 inženjera i prirodno-znanstvenih formiranih osoba. Onda možete napraviti bolje zemlje, to su poznate korelacije. I ne treba mi uopće 1.250.000 zaposlenih kao što je Hrvatska sada, da bi napravio 3 puta veću ekonomiju. Jer Google koji je mlađi nego Hrvatska, onaj Google koji svi koristite na računu, je napravljen prije par godina. Google okreće sa 20.000 zaposlenih 3 puta više nego kompletna Hrvatska. Što vam pokazuje da je ekonomija znanja potpuno moguća kad se postavi drugačiji način i ovaj fakultet, što se mene osobno tiče, je partner. Prema tome, vi ste već povezani međunarodno, evo vam to. Drugo, pošto sam rekao motivacijski, stojim za svake riječi. Treće, čak što se priušte da napišem, neću reći u skriptu, ali samo na 2 stranice, pa ću vam postupno da podijelite svima. Kako se otkriva predispozicija? Onda imam zadnji problem za sve vas da čujem. Najveći je problem u doktorskom studiju, imamo briljantne doktorske studije, samo Nobelovce potfuramo, sami ubijamo se za njih. Imamo love beskonačno, možemo slati ljude kam hoćemo, za mjerenja ovo. Glavni problem, doći mi briljanta mala Talijanka, ovo što je napravljen dio sustava koji sam vam pokazao. Claudia Cancellieri iz Milana, cura, fenomenalna, radi dan i noć, sve briljantno. I evo jednom trenutku je glavna ambicija se udati i kupiti kuću u Milanu, što nemam niš problem. Kažem, Claudia, imaš talent za Nobelovu nagradu? Ima. Blokada u glavi. Na koncu ne mrete razviti čovjeka od te blokade. Meni više treba ponekad Freud Jung nego što treba sva znanost. Je, ozbiljno, Freud Jung, analiza. I više se ponekad mora baviti psihologijom jer mi curica padne u komu zbog, ne znam, pitanja nekakve ljubavi ili mi se dečki frustriraju jer mi je tata rekao da nisu bolj inteligentni. Prema tome to je kompleksni odgovor. Odgovor je trebamo ljudi dovesti, treba će stimulirati, moraju svi shvatiti da mogu, ako hoće i nakon toga moramo poboljšati infrastrukturu jer internet imate, poveznice imate, ali onda ćemo još dodati na one elemente koje ćemo identificirati i zato sam ovdje da se dogovorimo zajedno po ovaj televizu. Evo, to je moj odgovor. Malo je dulje, ali mislim da je ja nisam slijedio. Ja zahvaljujem na tom pitanju, to je pitanje sad ću više diskutirati večeras u popularnom predavanju, ali je legitimno, to me pita čak i moj vlastiti sin i to u redu. Odgovor je sljedeći, pa ja sam rekao na televiziji, javno nije nikakva tajna. Dakle, da postoje centri moći manipulacije, da. Ne jedan, nego. Konkretno naftne kompanije, potpuno ste u pravu.
među inima. Određeni centri moći, recimo financijsku krizu, ja sam to objavio 1999. godine. Alan Greenspan, koji je bio zadužen za financije, oni su bankrotirali svjetski sustav još 1998. Okay? A mi smo to znali puno napred. Dakle, da vas ne davim. Ekonomija je kompletno kriva, možete reći vaše profesor ekonomije. Sadašnji zakon ekonomije su krivi. Pokazuje jedan fizičar koji vodi ekonomski institut u Parizu. Sad su pokazali, mislim, jedan od razloga što mi čak prije u ekonomiji ljudima pričamo, ali dobro, sad s tim ne davim, idemo dalje. Poanta je u sljedećem, manipulacija postoji. Na nivou svakog proizvoda vi često imate bolji dizajn planetarno, koji ne može proći zbog nečeg interesa. To ne jedan, imate jako puno. Naravno, to je grozno, ali to je realnost. Sad, koliko je Obama i njihova administracija iskrena, dovoljno. Količina ljudi, i to briljantni ljudi, Stevie Jobs među njima stvarno briljantan, to su vrlo dobri ljudi i njima se dozvoljava, kao i meni, da razvijemo nove tehnologije, nove uvide. I sad, zašto sam optimista? Zato što mi nemamo alternative. Da mi ovog trenutka imamo alternativu i budemo vrlo precizni. Nema biti sad ovdje sjediti. Ajde da smo 2010, radi jednostavnosti. Gledajte. 2050, to je jedna generacija, malo više, no? Ili 2035. Vi ne možete, po projekcijama svjetske organizacije svih, suzdržati planetarno, preživjeti u ekosferi sa ovakvom tehnologijom. Ovo je ovo što ja zovem siva tehnologija, dakle auti, ispušni plinovi. Rekao mi akademik par neki dan, nije znaš što je ipak efekt sunca, planetarno, geološko razdoblje, to je sve okej. Slažem se ja da postoji trendovi, ne znam, ledeno doba, pa toplije doba, tako dobro. Ali svejedno naša prisutnost ljudi na planeti sa ovom neefikasnom tehnologijom, grijanje žica, raspad ekonomije hrvatskih problemi užasnog broja ljudi, evo, Lagos je eksplodirao od 700.000, ne znam, 16 miliona. Mislim, još pazite, ovo je dobra zemlja, toliko ne vidi. Ako odete bilo koju Aziju, Afriku i čudne zemlje, odete u Kairo, to je nezamislivo. To je nezamislivo loše. I to naravno stravično djeluje na ekosferu. Sad pitanje da li postoje rješenje ili ne, odgovor je da. Tu ste u pravu. I ne jedno. Količina patenata koje sam ja primio samo nakon emisije Nedeljom u 2.16. ožujka, samo ja, kao ona, ne agencije, nego osobno, ja sam primio 120 projekata, među inima tu iz Osijeka i tako dalje. A, znači, postoje tisuće. I stvarno postoje tisuće, još smo ljudi poslije rekli. Također postoje konceptualno tisuće rješenja. Problem nije u tome, problem je kako ste ispravno vi rekli, kolega, dakle, pitanje političke volje da se zaživi to. I odgovor je vrlo, vrlo jasan. Mogli ste pratiti ne samo Obamu, nego kompletnu administraciju. Mogu vam reći, prije 2 tjedna sam bio u Kini, također s tim Amerikancima i kineskim kolegama. Kina ima fantastični problem koji su isto sad shvatili, a to je upravo to o čem vi govorite. Dakle, a oni su isto centar moći, su ogromni. Da oni ne mogu ovako nastaviti, jer oni isto imaju problema. Vi imate klasičnu krivulju rasta. A krivulja rasta kaže otprilike ovo. Ako imate ovdje zagađenje, ovdje vam je zagađenje, ovdje je najveća, a ovdje je dohodak, ovdje su vam novci. Dakle, najbogatije zemlje, recimo uzmete Norvešku, koja ima čak i naftu, ili Švicarsku, one su vam ovdje. Oni imaju vrlo visoki dohodak i malo zagađenje. Indija, Kina su vam ovdje i Afrika, strašno. 10% uzadno je strašno zagađenje. Sad oni bi htjeli istunelirati krivulju. Kinezi su razgovarali s nama kako istunelirati krivulju. Kako doći na viši dohodak sa manjim zagađenjem? Pazite, to je moguće. Na tome radim. Dakle, čak na tom dijelu. Taj dio nije manipuliran. Vidjeli ste da američka industrija bankrotirala je. U krajnjoj prili preuzela je vlada. Čak i u Njemačkoj. Ovog trenutka, sad sam bio s Njemcima, također bio sam u Njemačkoj prije 10 dana u Mainzu. Konkretno, konglomerat njemačkih automobilista, dakle BMW i tako dalje, Volkswagen kompanija, su investirali ove sekunde, naredne 3 godine, 16 milijuna eura samo za poboljšavanje automobilske tehnologije u ovom smjeru. Brazilska vlada je ovog trenutka pozitivna, 360 milijardi dolara, a saniranje ekološko Amazona košta samo 31 milijardi. Znači, tako dalje. Prema tome, to nije stvar koja ovisi samo o jednoj osobi, nego nekoliko, i to je ipak stvar među njima političke volje, i to je također stvar kao u Hrvatskoj stvar političke volje. Jer bio sam u Koprivnici prošli tjedan četvrtak, gradonačelnik je, kako ja njega zezam, zelenjava. Hoće napraviti kompletno zeleni grad. Imate već 4